vesela. Cure, jeste čuli da će Severina sebi kupi stan? Ajde. A znaš gdje? Gdje? U Rijeci na Trsatu. Ali djevojke, neće sama, nego sa svojim dečkom. Pa meni je taj tip baš zgodan. Daj. Da, nije loš, a i da će zajedno sam čula da će otvoriti gostionu neku. Ali ćemo se napiti. Napit ćemo se ko svinje kod njih. Stavi malo tamo televiziju, stavi. Evo ponovo onog nestašnog riječkog paparaca i snimili smo ga ponovo jer ima jednu poruku za mene. Ima poklon. Dragi RC fanovci, zahvalio bih vam se za jednu predivnu nagradu. Zahvalio bih svim svojim sugrađanima, pogotovo Riječanima, Stvarno, evo, šokiran sam, ne znam stvarno što da više kažem. Htio bih zahvaliti svojim kolegama, svojim prijateljima, poznanicima, ljudima koji me vole i koji me ne vole. Odlično. Bijelu Udovice ti davaju još jednu nagradu na najboljem zahvaljivanju. Bravo. Ajme, hvala vam. Evo, stvarno, Bijelim Udovicama isto hvala. Naravno, hvala i Danijelu. I htio bih mu zahvaliti na ambroziji stražnice, ali ovim putem mu govorim da nismo išli do kraja jer su ostale još 2 dlačice. Tako da, evo Danijel, ovim putem vam hvala svima. Čuj, frende, jesi ti onaj kaj dobil ovu nagradu za najosebenjaka? Da. Kaj ti? Ovdje je Robantiko rekao da mu niko ne bi uzimal nagrade, si čul?